ukungcola ova kuthiwa kulungcolile nje ungcole ngoba ungene ngandimona nantoni nezinto zayo phakathi kwesasukesi siphethe ukungcola ngoba bayingelapha kwefiki kweziba ungcole njengoba uhleli abazokade nje ubazingcolele yena nje nimi sihle lapha nje sishare athi leyo into bazonesebenza yebo esedebe kwathi bathiwa kanti nosatha abamngcile uhleli bazana njengoba sibeka thina kakhulu isikisi yana ngisho ukuthi kanti usathana uliva wrong bakholwe usathana nosathana phela wena into yenza nje awucinga kuhle ngayo ucinga ukungcola ngoba usemsebenzini uvaka kabuhlungu laqasha abanye abantu ingathi kwasho nawethu yena ndaba zokuqashwa akukho nto inhle oyibona abanye abantu ingasinto ethile lapha kwethu ngathi ungcolile ungcola ungumzalwane ukubusa kwizithixo yayike ebulele ibandla ngifuna ukungena nje ipasi ngalento sobusuku sengiqhubezela yayike ebulele ibandla elipofuna kulibandla eyalethu ukusindiswa ku-2005 years sasiyazi bana ngaba into yesiko sisolo and it's a big sin. It's a big sin. Why? Ngoba eyonalo sidibana nayo sidibana ngayo uThixo into oqala yo so you cannot serve what you just you cannot serve two kings. Awazi consequences awazi ngola lo uThixo uphinde ngoba uThixo ngabanye uThixo ngola even in South Africa ungabulala ungarepa ungenza yonke kodwa elona tyala bazobabhekile kakhulu yena kuthiwa ukuvukela inkosi treason. Once you are charged of treason awukhona lahulumeni oqala onke beheld kulo ukhulisa nje ngoba konke ungathi ukuvukela intoni umbuso. That is a serious sin. Same applies kuNkulunkulu. One uThixo ungazenza izono zakho akutholele futhi kodwa once wenza isono soba uvukela uThixo that means you're going to buza bana ngakwenzeka nibasirayi go read the Old Testament oba zamqaphelisa njalo uThixo into okubana ngaba kubekho oBahali phaya kubekho Ashera phaya yayifuna ukuthi lelo namhlanje uthi haleluya nifana nama expect uthi ngitshela sifele mina ezileka amadoda sishiye umyeni wakhe ngithi thambe what kind of women is that yethi chathe umamkhala God forbid awukhangela amadoda kodwa uchathe nami sisifele siwesets uthi you are like a horse njengesife ezileka amadoda nishiya amadingo uThixo lindoda yenu niyokhangela oBahali izithixo nokobudako uthi to make it even worse nibathathe kuzizwe zabo nizobatyala apha abaSirayeli in my own land. How would you feel umfazi wakho athathe ikrece lakhe azolala nale ndlu yakho in your own house? Laba amadoda afika kube khona umuntu athi indoda emhlaba ukhwa abethi namfazi emhlaba ukhwa kuthi amadoda akhohlakele. How would you feel as a man if umfazi wakho kwenzela loo nto leyo? And many women are doing that. Uthi uNkulunkulu ufana neyife. Tell-ke ngokuhambe uqolesa isithixo sakho isemthembu londabubuye ubuye phinde uzomama uthi ngiyamthanda uThixo msithini. What an insult to God. What an insult. Esosithuko sinjalo phambi koThixo. Ifake umhlubi ebusweni uthi you are nothing. You don't satisfy me. You don't satisfy by this. Awundanelisi Thixo. That's why ngicabanga ngishaka kwayo Thixo iphinde ibuye lapha kuwe. Let me tell you this, God is more than enough. He is more than enough. No gods can be equal to God. Because Thixo soze sikwazi ukulingana noThixo. Egama likaYesu. Ukukhafula. Ukukhafula labheke emaqhefeni. Kuthi emaqhefeni kanti vuma siyavuma. Kanti ukukhafula uthi bekayifuni lo. Ukuze uSawule uThixo amjikele amshiye total is when uSawule waya kumaqhafa uNkulunkulu wathi Sawule asinagezi sawe at all ngoba leyo wayenza uSawule yokubana ngabantu mabe uThixo amane nabantu yangibonise but to make it worse when uSawule bekamaqhafeni eyofuna uThixo. Once you go emaqhafeni yazibona ngaba so wahlukene noThixo
Ngoba again, uthixo uneprofethi. Usathane namaqedwe. Siyamazi stories. Uthixo uneprofethi, usathane namaqedwe. So if uzawushiya God's prophets and go to kumaqedwe, it means you can then level to that noba umuntu awumntwana kaThixo enoba uzosusamfulesa uba ndikophuma ezindikathini enoba yeyiphi ingxaki ongakuqondini naye ayikho into enokwenza ubana ngaba umshiye uThixo ayikho ikusenjalo usangena engabona itiyo nanto bendithetha ndithi lapho yeke namntana ulorindishoko uma kuyambetha impetha mntana uyambetha namntana kodwa manje bethi uzaphila thini uzaphila yena umuntu azokuthandisa kuye ngoba akanamphilo yinto kuthiwa I hate that but iyenzeka sometimes emphakathini ihlabathi mosilinywa njengoba ile nto izaba yi-weekend babetha liphuma igazi uthweni kuthweni ngemva ihlabathi lihlale phansi lisele kuyo kodwa kubazalwane God forbid kaze bakhona bakuna abadala ngixolele into endenzayo nomzana tobani andikwazi ukuxolela samba phuma ubona uba ayizona inceba bathixo ingathi ayibenzile ubona uba andimazi uba lonto bayikwenze ntoni bayenze ntoni ninye ngubani xa bekutheni but izonke kubazalwane Ata beko social media ethatha ke man of God ayo social media ethatha ke badala izonke babona kupula because to kill someone is not just to kill the body but when you put on it it's a character assassination ukubulala that means the character yomuntu when you kill the character yomuntu ubulela bani ubulela yena namuntu inzono vela izonke yakhe xenhle bani Satan.